crime kan ti mai poi khoina thil thleng te hi khovel mun sang sanga hian darkar tin minute tin hian soitur le hriat tur a awma heng poi khoina te hi chan sang wanga ni thina tunchuma hian poi khoina thleng crime case pahni kan en hodona crime+crime ti in soimaila mitle beng titlai tur tak ten ni awangin in ring ro le kan ngai thachanang. The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Jemale Deborah te hi Christian te in mu khomna in khomna in tong ani a in melshati na nuwa Jema hian a thian nu thar hi poisa puk adil ta a mase atam em bangin Deborah hian a petalova itwan thin rim takin Jemai chuan thil arwa manta mi kal ngai lo na hmuna a thian nu taksa chu a phel theinan a hruaya a taksa then khatte chu suitcase da in mun sanga a nu kwal ta velani. Deborah mingdik tak hi mi kwen chong ania Deborah chong ti tia hriat larani kum upalamani ve to a kum somruk pasari mi ni in an in khom na a Jema Mitchell nin hian an in tonga in kom chho an nia heti lai hian pi Deborah chong hi aril rulama hrisel vaklova a mental health wanga boy ve reng ania a thian thar Jema Mitchell hian nasa takin a counseling angzong te na puya a therapist ani ber mai a fui ve na sachin chuan hetia Deborah a thi ma da hian Jema izok hian a in asiam thame ka thian in kom ngei takan ni ma se poisa aron inrol chia thilkal tuang lai a chezauta Jemai hian a in siam that me ka wangin a thianu Deborah hi poisa tam tham tak pu kadila Jemai hian a thianu hian a ro a khom zo chia ti po hria poisa anei ti po a shekar a tir chuan a thianu Deborah po hian a rem ti ve maya ma se a tam tham em awangin rilruat hak le ta a poisa puk chu a rem ti le ta chia lo Jema Mitchell hi a lawm lo na sa an inkara chhedon ta Jemai hian a thin rim na hi a control zo lova a thianu chu tha a adu ang poisa chu lak sak nge ya tumta Deborah laka chuan lawm lo angala na du hawlova June ni som kumsang ni som ni pakhata chuan therapist anga a thianu ta na omna chu mangtang kain Deborah rirulam hrisel lo tak chu counseling le turin hruai ta a in lu alo ding top mi omlo na a hruaya an lut dun ma se thu tha chu anin shil don lo na samai Jemai thil tum churap thak takani he ina hian an thian dunin an luta ma se Jemai chia aron chuak chuta suitcase lian pahni nen le ngal ari mel em le ngala khua a akal kwal ta vela ti chuan anu ne nan chen na ina a hona kar ni vel heta hian a thukruwa hetia engi mo chena thuruk nu hian a paita a ti chuan a thianu taksa hi June ni somni pasari kumsang ni somni pakhat khan salkom wi lui bula mu ani a emergency. Hi, I just found a body. Are they breathing? No, possibly been there like a few days. rap thak em mai chu Deborah hi alu telovin ataksa che mu ani a suitcase alo oma alu hiram sakhoina ni lovin mishing khoi nge yani hetia arwangan mu nu ni khat lekaliam hian Jema Mitchell hian UK missing person charity te nena a thianu Deborah chuan luibul naya achung te nen in tihlima an omri tur thuwa shil ni inawa soya helai takhi arwang po luibula tho muani kha mase an chui zela Deborah thinia CCTV footage in hluya an thianduna an kalte kha mu ani chuan rin hlel ber chu Jemai anita kar khat poliam ma in Jemai in hi en dikania Deborah in araute ama Jemai kuta arau zong deu tho ada ti in jiana lekha ama Jemai siam chopte an mua Deborah thil engi mote po alo oma man anita. Hello there. Yeah, good. There's no answer. Gemma, do you want to come up? yeah, sure. Yeah, I just want to see them. Hand just so see your hands. All right, Gemma, at this moment, I'm arresting you on suspicion of murder.
Okay, you don't have to say anything, but you may have a defence if you want to mention one question, something which you later rely in court. Anything you do say may be given evidence, okay? Once we're in the cuffs, Am I allowed to? I'll go explain everything to you, okay? Should I get some Yeah, shoes sorry. on? What? If you want a one sec. Inside? Jemai hido panita ma se fin fiana atamma ma kan ti rwalin ati ani lo thu ala soi fan khang document lem sang te kha Deborah lu atan ma khan kar ni chunga ruang akol chung khan asiam vekalo ni nge a trial po thla aliam zela atopa chuan Jemai chu alaka evidence phatarwal lo atam emawangin phattum te ma se athiam talo ama hi kumsom thum pariata upani meka kumsom thum pali tang turati anita huzo fia ani le trial chungten in thir mel apumia lova thian tha alo ngai tu Deborah chunga ache dan rap thak takhi enge ingai dan le ralmuang tak ni thina chuan mi an bo ta zeu reng mai an tak sapeng te mu ani thin le ngala enge a zia le enge phe na le Me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, sí, come gente. Amitha te himipa hle ranni the Venezuelan Jeffrey Dahmer ti hiala soyani ama Hidorangel Vargas ni in chung ko har satta kalo silian ani elementary school theng che akala ti chuan homeless angin ahun amang chaude ngal kholaya chuan abitum turte amua ani hian mishing te ti hi angai na hle atir chuan kholaya chenga ni bok nen mi ar le ran bulte haru thina kumchang kha chakwa sumkwa pali thleng kha chuan mishing te ala khoilo kumchang kha chakwa sumkwa panga aron in hera ama saberatan mishinga beita ami be eya tuma abe masak ber hi Baltazar Cruz Morenzo ania ani hi meichia ania henu hi atha hian nge he thil thalo le rap thla ka ti bultan na halo ni ta he apoi khoina wang hian manani police te chuan amitha tak sapeng te hi an mu heta hian ril ru kim lo hle ni in an ngaya he wang khian tan in pa ngaya Dalavin Vargas hi psychiatric rehabilitation center da anita heta hian a paranoid schizophrenia chu enkol ani ma se in oilo mai the kum ni lekan khunga kholaya atwal chai thina le a victim tur ami be tur mishing te amel thinna ngei mai chuan zalen taka chua ani le ta ama an ena azalena hunto ni tlatin an siani mana thilrap thak tak thleng tur kong an hong ani ringot heya omna center specialist hian soidan chuan ama adiklo na le fello te kha abawa apa ngai to hleya mi puitan alo omani to lawanga angai mak to ni oma ma se anti diklo na sa Vargas churon chuakta apum puya tilian na sa amishing puite ti a eina tur chu Venezuela akho pakhat tarifa hi ralmuang takmayani chanchin chia po shemang lo khwa ani mase mak tak mayin thil maka thleng ta zeu mai mi anbau ta zeu maya khomi te po an ralmuang to lo Lo único que hasta ahora no se encuentran son los órganos vitales de esas personas. Entonces, no, los órganos vitales de las personas que no aparecen. Entonces queremos saber, ¿realmente detrás de esto, realmente es un caníbal o realmente hay una mafia de tráfico de órganos? Asoyang khan mi baute tak sapeng hi mu thina ni ana rute a phena thil hi kan shedu ani mishing eyan tak nge miswal mishing tak sapeng shalching te chet na nge ti in anmang an thu khomi puite chuan an soya civil guard khoveng tu te chuan voi khat phei chu mi papa ni ruang an hua an tak sapeng then khat te ero akim lo na sa an rindan pahnia chuan miswal rual ti ani lo po in an tak sapeng then khat te hi in thoina na mangte an lo omamoni o ti ani ma se ani na taka chuan an tak sapeng then khatan ti te hi empanada sa a feeling a chunga sa aya man ani ti reng an shelo mi an bobel zela khomi puite po an mang ang to hle police investigation po angor boka an chui thuk ta hle mi bote an zir chianga bridge pakhat bula hian an bo ma in mu an lo ni tlang pui maya annuwa anthil mu chwa po hiya da thong tak zet he bridge hian in ang deuh hau tak maya siam helo oma a chunga cheng an lo om boka ani hi Durangel Vargas ani
a in te chu an han en dik vela a container a bur vela te chuan mihring taksa a eile turte a lo la da thanual maya ati swal po a lo puma he case hian rampum ma thonga Venezuelan mi serial killer an shat masak perania ama po an interview nuala Vargas hian ami tha turte hi alo zir chiang masave thlap zel ni in chiar lampang kumsom thuma tanga kumsom li bor vela thlanga sportsman lam fit thatak te thlangin anjing tlana beina sa a thir paipin na vua an tak sapeng te eyatani na da thata thina ni kumsang khachakwa sumkwa panga a masabera ta na meichia tha tangkhan mi pa hlir that ta thina achanan zo chuan meichia te chu an hnoksak velo ti in a changa baka meichia khatui ati tatlo mi pa ain Vargasian mi som pali lai athat nia rinani a chuan rap omle deuh chu heng mishing sa asiam te hi midang a homeless puite asiam ve thina engma shelavin anlo ave na sa thina ni chu tan in panga ya atang ta tan ina te po a interview le a in chirlo te an zo chuan chirlove eile ka chak lut tuk jok alati ham Te digan el come gente. Sí, Te dicen así. sí. ¿Pero qué pasa? Mihlau takania wangin tan ina tang hian chuak theiani to lo tan ina tang hian chuak po ni se mishing ei tur bok azon le tur thu ama nge hian asoi bokani aril rulama chiang lova enkol si lovina oma thilpoi tak thlengin poisoi lo tam takanun na lak aloni ta